College bani fibro season part kejemput nam ta kirizol kibala penmi menta kasnya pok official besar jangka Mekhila Public Service Commission dengan publik kum kena notice kan sampai ke kertang. The result of the interview to the post of Animal Husbandry and Veterinary Officer under AH and Veterinary Department May 2025 conducted Kinik Tarik is hereby declared. The name of the successful candidate are name and category Dr. Ibala Yahun Karlukhi, Dr. Wayman He Mary Tingkan, Dr. Kovertis Dan, Dr. Yalamki Lapasam, Dr. Marvela Pilabet Warba, Dr. Leva Mangpika Rapthap, Dr. Praveen Kumar, Dr. Ali Sengo M. Sangma, Dr. Biachi D. Areng, Dr. Tarakchi M. Sangma, Dr. Iban Damer Wanyang, Dr. Priyoshi Barbie B. Marak, Dr. Chinora S. Sangma, Dr. Jelly D. Sangma, Dr. Chunam Sil S. Sangma, Dr. Sal Rimra D. Shira, Dr. Ramai Kheldkar, Dr. Sanki Jones L. Nongbri, Dr. Sajay Kiru Pakenteng, Dr. Kahi Banda Imbon, Dr. Edman E. Marak, Dr. Achu Rika R. Sangma, Dr. Aisbun Shisha Surong, Dr. Johnny Bot Gabil Mumin, Dr. Richel C. Kharshandi, Dr. Sintera M. Sangma, Dr. Wincy R. Sangma, Dr. Larimon Shilla, Dr. Aiban Yairi Fankon, Dr. Febron Christy Linda Linkhay, Dr. Pinkubor Manik Simli, Dr. Esras M, Dr. Mdor Wan Filingdo, Dr. Cheryl Dameka Lingwi, Dr. Alaida N. Marak, Dr. Jared Basanyo Mukti Wankhar, Dr. Joshibet Lal Tran Pui Basan, Dr. Nokrim N. Marak, Dr. Meba Aihun Waklang, Dr. Meya Ishan Ileser Lingdo, Dr. Manroy Langke Shelang, Dr. Archibald Susni, Dr. Niksa Mesa Guri Sangma, Dr. Seng Sime Kapil Mumin, Dr. Nija Nasatha N. Areng, Dr. Chonkam B. Marak, Dr. R. Piyush H. Marak, Dr. Megha Shri Hajong, Dr. Tasira E. Marak, Dr. Lal Dimai Darnei, Dr. Lal Dintar Pakwang Te. Baro Gilongsan Puengut candidate. The recommendation of the candidate shall confer no claim or payment unless the appointing authority is satisfied after such inquiry in the submit document e baro the kisah yo dikenai kakam. The tangi ne kijing petip fresh one.